bata kini kesengi kebut kesengi kebetak berdiri bakat sikit kecil betul balafat lagi rawat lagi siapa dia kebut dia tentang kumbau dan yang lupa orang kita akan menolak bukan kapalai lalu yang terakhir bakat sikit kecil betul berdiri junok besok kadai yang kita cuma way Merayu, ya boleh terang. Akan katakan John si John menemukan ibuhun. Aku boleh yang seroha di Fadaliu dari Lyndem. Belum rukun minum tinggal pak yang masuk pun. Batakan buan berjungi. Doa bakadono John bawa dia terai Kamon. Doa dia terai bakilio cing lain bor. Doa jagat mat jompu barbo. Aga kertengut pa barkun barmensim barkun. Kacing aye o try chonil Jesu Christ kacing edung layut pa. Let Jingiathuh Nongmensong barkun. Gandon ring God baki baron. Kokon mensim baik baro hau try Jesu nadu ki berit nadu ki behet ki shetrang wat ki kente. Hagan ki por ni wan shagat ki insan ke ye sunon. Ban pan mau no blame kilat kitam ki dunar jongi agar gesni ke bakar pan. Namar ki wan shagachin hawai jomu. Iwan ban pediam ya ke dok jomu. Iwan ban pediam ya ke snam jomu. Te komta ban long ki babedo shisha. Idon kam ban kumiyet ya ke jom kamensin. Ya kodlang ya ki baro hagan ki por ki khabrep ya ke jom ki mat jom ki. Pin pai shoglay, but pin pan mau dihilat kilat, but kitam kiduna jomki baro. Kijing kublay yapi baro, ikon mensim, akari step. Kibaya boy na kabenta, kari kanyam karukom kanya kakriam malod kaduan karupat menigasni. Kijing kublay bagarpang yay padar Rama, ipadar Pascal, yai pada Lukas, ibadai ki para lengdo, ibadai trailan, bat kiba, nia, kombong dakti, pareng rubbing shoulders together. Balik ini ki para lengdo, ibadai lang many step, ibadai ban cungo, ya kani ke diocese ki jongi, ubleng ker pulang yaki, bat yagi lang baro ha kani ke pol. Ha kani ke step, kabalan hasatlang kapercay. Kakot janga ba yoki ba mangingin kimiyet jala ke jong ke jingim. Komba hakini ki por ke school jongi ki kina school ilayo ya ke jing penshai ke batam janai na ki nong hikai jongki. Banang pentre shushu ya ke bagi kot ke revision. Hakabane se katu kane kali ki jing kali ki batam don kam ke jingim kin sawan hakapor final exam. Te kumjuru menta kesni, aga jingmani blei jongi hau news nem malam jong katayo kabalai pom, jong kapor lai jan, kabalang kakot yangiru mamani don kam, banbo udat jingkali yelati, komno magini im ha ke jing im kristan jongi, kabaman la kesni, namar kandade kapor kabamangini let nakane kaperte. Unom shim exam jongi, unom day uno ubabu, Henry day ban Jesu, oban shim yakata ke examen na kabenta jongi. Badagan ke sniru nira yosnom nakidlay tali ki jingto bakoy, bakakam kabanengkong na kabenta jongi ki kristan, kaday bangin yalaw para briu kong yalatihi. Kani kadai ka hukum kabatong sandam, gaba kashisha uglay ulabok na kabenta jongi.
Bagi ya ki para beriu, bagi ya oglei kung bagi yo snow na kanika gospel John Matthews. Bagi neng kong ya oglei, badanya ye ya oglei, bagi salaru bagi ya ki para beriu. Kat kong ki Jingiathuh John ki chu na ki Parisi ni Shem, bagi Jingiathuh John ki kidon bonteli hadu kata-kata. Ki Jingiathuh John ki ya kita ki shipo hukum ki bauglei ulahai hau Moses, kim de syutan kita ki shipo teli ki hukum ki bauglei ulahai hau Moses, Henry ni Shem, bakita ki Parisi, kita ki Nongmensong, hagada ka po na kabenta ki Jack Ben Riuju, kila pia paria ya kita ki shipo hukum, hadu bagila poi hadu nrius pa kadlai teli baro, nrius pa kadlai teli, nakishipo hukum, lapia yaki, bagila poi hadu nrius pa kadlai teli kita ki hukum. But ars pa sao ko prateli, kilalong ki hukum ki baong kidei ban le yakani, but kata kadei kakam kaba dei ban lebe, kalong don hadu ars pa sao ko prateli. Bananta pada lais pa nriu fursanteli ki hukum ki bakam, baong wat non le yakani, wat non le yakate, bat komta ter kidon bon kong kini ki hukum, hadu lais pa nriu fursanteli. Bat barola dalam nriu pa kadlai teli kita ki hukum, iba kita ki rabi, lani ki nom hikai nyam, hagita ki por, ila paria, ya kini ki an John Moses, iba uglei ula ai Yahu. De komen ko para bili kong ki, kalalong kabe de shishaken, na kabenta John ki brio, bandot ya kita baro. Kitab Exodus kalenong kabarpo, kadikot kabakat niyo kong, kahukum ublei kabasao kong, uram yaraw pa bat yarakat kami. Haka kitab Deuteronomy don kanika ain kabaong, ladam hilap ya kaskumsim kindai bankan ya kakami, ya kakami kan pet barsashim maki ya kikon rit jongka. Kataru ni Shem ka kitab Deuteronomy kalenong kabaar ko ar kadikot kabanyo. Tena kabenta kini ki rabi ihikaya ki beriu komta. Bagata ka hukum ban buram ya ukpa bagya kakami kaya ringkat bagata ka hukum ban buram ya kakami sim. Berkat makikum kita ki nia ki po agawa pelong ya ki beriu the shisha bakin Shem jinge hadu kata-kata ban god ya kita ki Jingiathuh John ki. Bat kata ki Jingiathuh ki Jingiathuh John ki kaom, lera pipot ya kini ki hukum, pinsa Imslem, pinsa dak Jingerku, bat pinsa yo ki Jingiathuh nauble. Deha kani ko por jongi mentangila balong, kandon Jingiathuh ayum, kata ka kamisim, bat ki kami ki kpa jongi, kibade ki kami beriu, hatu kandon se kung kata ka Jingiathuh banhom ba dama pi burom ya ka kamisim ki belai no ya ka pinsa lecture benek pinsa yo op de Henry kung kini ki Jingiathuh kila don ha ki Jingiathuh ko kamtam abashim kita ki Jingiathuh John ki rabi lani John ki Parisi. De nakata ka daw kay mo Jisu ujuang ya ki Parisi ki Parisi arsa. Namar pikir supya ya ki awan ki rule kila penbon hado kata-katam hagawa ki beriu kim laksu ban snotu. De nakata ka daw kani ka gospel ka pamenta ka sni ka balasot na ka gospel John Matthews kalenong ka baar po ar kadkot ka balay po sao hado sao po. Hagawa way na ki Parisi wade yustat an mauumban sisyo banwan siya Jisu. Obaw snow obaw new Jisu uday rabi ubakam kraw uday ubakam pro jimut uday ubakam tipsap ham bat kung tao wan siya bat ulakaliyo Jisu haga gospel John Matthews kalinong arpuar kadkat life on real konong hikay ganong kahukum kabatong santam hagaan ganong kahukum kabatong santam hagaan.
on, ban joble, ban duai, ban scam haga jinge, kabakini ki parisi, bakini ki rabi ki judikai, yakata kaktin kabong Shema Israel, kabamut ko Israel to shashkor, baka jing duai, baka jinge kalong kabadon kam, udang kini lenti, bau Jisu un saong katang kadai kabakong santam. Namar bekiju, kijule kumno, kiju don na kamet jongki, haki selang jongki, haki kti kadiang jongki, teng na kaskat jongki, kiju bo ya kita kisnerit, ya kibato, ya kini kijinget jongki, ban burong yauble, kaba la ren hani, ha ka kitab Deuteronomy, kalenong kaben riu kadikat kabasau, kabakandai, kabaong kumni. To shashkor ko Israel, utrayu de blei jongi, damu utrai, kin etio trayu blei jongi, dakadono jongi baro, dakamensim jongi baro, badakabor jongi baro, badakinikiktin balabtak yapi menegasni, topenne agadono jongi, kin hikai bnya yaki kikon kikti jongi, Bakin kren sekren sepang jongi, habaki shongkai hayin, habaki ya talenti sengkin, habaki cia, bat habaki keru. Kinte yaki kungkadak akikti jongi, badaka selang mat jongiru, kindeng yaki, kintok yaki, haki ding shaukat, jongka yin jongi, bat haka kerdok jongi. Kini Hashem na kitab Deuteronomy, kalenon kabenri kadkat sao bat kandai. The shisha ki ju ki bot yakani, kite yakita ki pilat teriani kodjaki, kilongkong ki sop jingproid barit, hakabla top yakini ki ain, kini ki ain ki bau blei la ain al Moses. Te hani ni Shem, bakine ki jinghikai kilong, kibala nam jeliu, hakipai Israel. But ondon weu reu bam tip yakari ka jindikai na ka kitab Deuteronomy. Henry Jisu menegasni lengba ka gospel ka jomu ula shinru yaka kitab Leviticus kalanon ka batkandai ka kat ka bapram ka baongkomni. Pidei ban edru yau para marjan kom yalati. Aga jingkule banengkong yosngo yakani. Bata kane ke jingpuri ke balai ke gospel nios ngau ya kane ke kentien. Kidei ban ni yalau para marjan bom yalati. Baro ki parisi ki tibha ya kita ke jinghikai. But baro ki ju ki tibha ya kane ke jinghikai. Henry ke bau Jisu menegas nipat ukwa yagi kamdeng tan ban i yo para marjan. Kamdeng tamban yo para marjan we song jan Henry ke jinghikai jong Jisu kade ban yo para riu baro. Kamke no long jan, kamke no dei na jingai, Henry ban dei ban lut yaki baro. But the gospel jong Matthias merga step on, alor kini ki artli ki hukum, laseng yaka nongrim badaka an baro kowein. Jong Moses badaka jinghikai jong ki prophet Jisu ang kineki artali ki an ban jo ble ban jo para rium ide artali ki shot ki skamtam aga lomrium man riu ban aga imlang ka salang ka jong kiju bati yaga jingto boy aga arbenta ki santali ki kitab banengkong ki om kadai ke jong Moses, bat ki khot ya kata kadai ka ain, bat ki ay ka kerteng le ka tien jongi, bat ki om kata kadai ka Torah. Nanta ka baar baden ki we kot bat ki we ki jing talk ki bala lung lang ki yakine ki khot ki jing talk na ki nong ya to lupa. Na ki nong ya to lupa. Kamot kanu ka ba hikay ki om kata kadai na ki nong ya to Dementa hakani kusni kabamagi don kamban pek kalong mau Jisu kuah ken yagi bagi dei ban ni yakit
para marjan jong. Ya kani share the gospel jong Yohanes kalanon ka bakhalai ke khot ka balai ko sao. To ek mar kalyan bomba mga na e tiapi. Uhikayagi banya e iwei pat. Aga shiti jong Paulos sikinong Rom kalanon ka bakhalai ke khot ka bakhanai. Ya kanong ko wei pat ka hukum lakan thok lang akan ke jingom. Men e yalo para brio kom yala tegi. Ngap kani ka beneng kong ya kano ka wepat ka hukum baro ki hukum la kantuk lang ha kani ka jingong men yau para marjan upara riu kom yalati ka bomot ki wepat ki jingto kat kom ka jingikai jong jisum ya kantuk lang ani upara marjan kamot de no riu Ula bandai upara shnong para town, ula bandai umender, ula bandai usok shnong, the Henry ketagre ke jing batai jong Jisu. But ken shem ya kani, aga gospel jong Lucas, bakono Jisu le tok ya kawe ke Jingiathuh Khana, siapang unong sa Maria bapa. Unong sa Maria, ula yarap yaw tau weipat o brio o bamde upara lajong o bamde nakajak lajong Henry ula yarap yaw kata ka pensyai susu kono bau jisum o hikaya gi bagilay bangi ya kita ki bedangkam da shisha ya ke jingi nera para marjan omnera next door para marjan Henry o para marjan kono ko jingai kat no ru o bedangkam ya ke jingarap jongi udai o para marjan habani pai shige jingpuring ka beneng kong menesni ka sot na ka kitab Exodus kalenom ka baar ko ar kani ka pen iyagi hanin ba kine ki ju kine ki Pharisee kine ki statayn kilalong ki brio ki ba pat rule bat ain adu kata Henry pat ka tin jo blay ko kim snap ya ke jinglan ya jong ki to ki ba don kam ya ki but blay wong ke jing bitar jong akan medding lak halor jong ki ngan saben yap ya ki de ke white lam but ke nga jong ki ke sakala riu contain but ke kon jong ki ke salon ki kon ki ba klem pa bale na marba pilale ben ya ki riu contain Pilale ben yaki konswe, but pila nyo ben yaw mende. Snap mapi kare kitien, jong blay ka grand menega swing, bo Jisu smota. Yakane karukom le, jong kine ki briu ki wakhat yaladi, bakide ki nong penyad nyam. Yakine ki briu ki wakhat yaladi, bakide ki nong yalam. Kide ki nong hikai yaki weipat, kile ben yaki weipat. Pagkatin jong blay kabala sot na kare ka kitab Exodus mendegasni kalon jingle ben yaki riu kante jingle ben yaki konsuma ka jingle ben ya ki nongwe da shisha kalon ko blay bom sngo tanan bachushu haning la trena kare ka jingto ba foi la da jaba pishin yaka jankop jong para marjan jong ki gong ka benda Pidei ban penpai no yaka shua ban set kasni. Naba kade tang kata ke jantap jomu, kade ke jankop jomu, nak benta ke met. Dede esho un koptia. Balladau pertansana ngan snap yo, namar ngalong blay uba isene. Para Kristan bagi snap kini ki kantin ki long shisha ki besong shirhai. Hakaba kita ki nong yalam magada ka por ki bekhat yala je ki nong hikai kile ben ya ki mende kile ben ya ki riu kanche kile ben ya ki konswe balay namar bamdan bayarap ya ki omdan bayarap ya ki dekomta ki shale ben ki bakli Henry Jisu hani lari ka kten jong blay baru blay hi kren lemba ki prophet hakani ki kitab Exodus de kabawon de mga unong yarap jonki. Pinyo ben yaki, ebre nga don ban yarap yaki. Hakanik por shisha, ujisu, ukwa yana bad yaki, bangin
ke jingle ba ke jongi ba ke jingi jelo hammen upara jongi kalong ke jing chau ya ke jingim kristan jona ba jongi magi wei pai wei ni don kam ban chau ya ke jong ke jingim kristan jongi ru hato magi ni long ke breu ke ba yen ke wei ni long ke breu ke ba gloi ban rap ke wei hato karukom im jongi kaya day dur bat ke jing hikai jong lay bat ke jing hikai jong kabalan na ka benta jongi konmen ko para ge shisha ngon ye pi ha ke jing im ka ba man la ke smi ha ba man ni pai sha ke ke jing pune men la ke smi nga tharai maniru yin sa phe la da ge dei ban le sha ke exam na ka benta jingkali ibau examiner pun sakali yagi namar balai namar nyim chule nyim chui senai yaki mende nyim senai yaki riu kente nyim senai yaki konsue bat ni yai hala ke jong kalenti kabalang ka chulik jongi ngan ong yaki balai ka trao kabalang ka chulik jongi ka chabam ki pai Pinsaon, Gaisha Gani, Gabapen Long Yakini Kipriu, Nado Ukbaba Hato Kilendo, Kiriam Shenran Batkente, Bakilenya Kajonka Jim, Bandeno Yake Baro, but Banbot, Ban Shakri, but Nanta Bane, Pinsa Injoi, Bakajim Jonki, Gamde Tamnaka Benta Yarati. Henry ke jingem jongi ke day na ke benta banyara ya kiba bon ban ke daw ke day na mar ke la pat pha ya kini ki jing hikai ye bo jisu ula grand mende ke sni na ke gospel jong Matthews kala nom ka ar po ar ke kot lai po sao der ken et yo try blay jongi de ke doro jongi baro de ke mensen jongi baro de ke Barkat Jongi Baro, Bartaka Bor, Jongi Baro, Pin E, Yotrai, Oblay Jongi. Banon Yipi, Lagani de Banong, Lendo, Yede Banong, Runiam, Banong, Katakis, Banong, Ramba, Baran, Banong, Nung Kit Kamakisem, Ladangim, Don Yakane, Jingi Play, Hagajing, Jongi, Yong Yipi, it will be just a show. Kansalong tangka jimpeni ron, peri tamasa, bagi lekane ni lekatai bagi le bontli keke. Henry pat kamdei ke jingi kyo play na tukado. Hadri ke singa kwa barang yang ni baro ke bedon hane, hatoni e kyo try play joni, daka doro joni, daka mensem joni, daka jimon jimbarkat joni, but daka bor joni baro. Lada nila etyo blay kumtam, yin sala ruban etyo para marjan community. Lada nila etyo blay palat yake baro kishulong jinle menle. Yake baro kishulong just action. Gomba webri ulayo eke jin post niu. Pada jing post niu ke jomu angel layam yu se go ke jing mani ka he katidra pada boleh lam yu hantau yu ite uleng do ra ka ti ani ula am hop si hop ka tak sentur jomu Henry ka angel yo so tau rium yo snow ye yo snow sur uyo ye kita ki no wa ke pen ki ka kre ke pen ki ka jat tolong Henry tau beriu yo snow sur ei nakataka jingruai jonki nang tau yo ikini ke beriu hopo yen mani makiru ke yen ke ruai ke tapti hallelujah Henry klem yo snow sur ei pokataka yen mani na dong sukan jat kumaya beriu Batuni beriu baposni umbansi ban kali yo tau angel ko elam yo usa kata ke jing mani pa katidra ko angel wo bali pialam yang akani ke jing mani banne ayu habang apet nayu i beriu ke ruai
Kibril ki tapti, ulendo urakti utuai, amyo snow eteaner, pitio snow, ukali wangel klitauri, pitio snow, nganamyo snow wangel wangyo, naramamyo snow te balik tau kali wangel ucuba yo wang, hakere ke jeng mane, don tangka action sudah. Hakere ke jeng mane don tan ka action sudah. Mdon reke jeng play kabana tu ka dono. Omdon reke jeng play. Omdon reke jeng yo para breu. Kisuan man pendek rukong ke baro ke bawan hane kisuan just for duty sake. But ke pendek ya ke jongki kamrang jongki. So there is nothing to be heard. Wong utau angel, ndoner banyo snow, namarkam kiro shoble, kasusa, hapo kata kajing mani. It is just action. Wong utau angel. The shisha kajing choni, idon kamban husiar, bayo kata kajing mane blay choni, kita kajing duai choni, but ki kam ki mabon ki choni ki sudai, tan ki action sudah. Henry no angyepi, ladang ni donban, ya kecing kaba shisha yoble, na tu ka dono joni, na tu ka mensem joni, na tu kecing muncin berkat joni, but the bor joni barok, angyepi, ken ruai ko marwai umuy oblay pedian, ken shad ko mashad ubi oblay pedian. Pin IT nado ka dono pinra tanda ka wang boy dru lani tanda ino jin ai barit i peleng barit way arteli kiratsa ka duan oblay dia balay na pira nado ka dono jombi omday ka jin he omday ka jin kraw omday ka jin itanat omday ka jin rendo henry kirat ya ka nado ka dono kum katu ka kente kaba aitam ardamli ujisu mayro yaka balay na maka ay de jingi nadu ka dono kamron sho ay ya ko pa jonga gadantang ardamli bata ay uparisi ula ay shibon ba ujisu kremne ro ay yoda parisi menta gasmi kade gasmi kaba mani don kamban kali alati Juaban kot uneus nam kalong kumno kecing mani blay jonga barosis nam ngasuek mani blay tang namar ban bot yeki wepat lare ngam mani blay de shisha da kecing im ke jonga wat la ka rit ka no ngala IT relati shaw blay lada pipet akabalan jongi pensham kireu khot ke knau Ngelon na kispa ke char ke reu khoi haka partai Catholic jongi baro soransa pinsham lara ki pune yeko wei ke jingem jong reu khoi pinsham ba ki ne ki reu khoi ki tei ki ba ye yo play da dono jongi da ka mensim jongi da ka jingmo jingbar khat jongi bat da bo jongi baro bat ka bahar Namar bagi jogle kisah yaki para breu kisah yaki para breu ono breu bang jogle ono mare ban jo para marcha deka ne kamo jisu uikai meneresni na ke jing to ko lara pin jogle pin nom lara ban jo para marcha teki reu ko jongi baro kide kiba jogle Hajen batla joble kisah yo para marjan udon bosco ko joble bandawa joble u yakikna rangli chuki konswet baro shinrang batkente bakata kali commission John kisalesian baro o para John mere biani before u joble But nakadaga daw lala ban yaki nongpok baro. Daka ba siyong laki bon kanta yung mani ban snapa kumbale ipadar Lucas menta.
Don ke jing e jole, but nan tau isene yaki non pok paro. La dama ni pente ke jing mo Francis semiar bekoi. De na marmo e jole, but na marmo e jole. Ula e no e spak ka John, we no e jing sad e real John, one ban long missionary, but an idea ke John ke jing. Met jom kerang dana po goa ba saus pas nementa, but kampat put kadau kadai namar ba. Ula idea ke jom ke jingim na ke penta ke burong jom le. O Father Damian jom ke monogai ula e jom le. Ui yakini ke papan yang lengkut bakim don mano ba e yaki ula idea ke jom ke jingim. Ula le sa baki ya kata ka dau le non molokai ban IT ya ti uru la yap da ka bau la yok ya kata ka chimpang yang lingkut ban ula IT na ka benta joki ban le na maru e jole ula la ban e ya kita ka pan yang lingkut baro ngo Albert Switzer un Nongmensong organ ba paunam jonkeri Europe obreo bestar obreo bayad leng bakar red carpet hagawa ki breo ka chawa ulek ki thakti na ka benta jo namar de obreo ba parro ke ye he is a pop star Henry ula no ke baro hawa yos no ya ka jing talk the court man ka sni ba ki dai man e tru yau para marjan community lada pi yau le barwam ki para marjan jona ki jengkinom Afrika ki bamdon bayara ki bamdon baye ki badulaleshna ya ka yeng ka benengkong jo ka mission benengkong jo Central Africa hagaba ula train na ka benta ka upliftment na ka benta jongi ban kenteo yaki ha ki yang baro kamdam na ka jengin mensi ha kini ki por jongi ka modern scene Mother Teresa, kabamani bano bon nagi kibala ramba ngila kendo yaka ngila kublay yaka, Padar Pascal mga ngila yo kalat ban kublay yaka, hawa kalawan ng tayo po Orients, agis nan maginanong berdar, ngong yapi kani kabriw ka yoble. Baka ching chong ka yoble kalapad lem, hawa kalawan hari India kung kaway ka Cesar. Jong ka seng Loreto kam hun shup yakata. Batong hoi na e joble nga don ha kani ka seng ka biang yang ban shakri joble. Ka biang yang ban im yang je kung ka reunion. Henry em. Kani ruban e ke kini ke hemen ki paraja ki badon saudon ka Calcutta. Ha ki Islam ki bon jong ka Calcutta. Ki Khana ki bon, ki consument ki bon, ki reukan chai ki bon. But ke bang tip yogle ke ba yap shala ke ba yap harosura kini ke ba panyang lengkot kini ki khalong ke bang don besumar besuprat jeki kini baro koi ki dei ki para marjan jona kala no ya ka hi-fi ke jingim jonka kata ka convent but ki jukhat ya ke jing jonka Mother Teresa ba ya rap ya ke ba pang besitong a call within a call. Lani vocation within a vocation. Balay naman kala yon pa kaching khat ban e jogle. Henry pat kadang yon sa gawin pat kaching khat ka baar. Ban e jogle hag iparam marjan marha. Ngatip habneng jompir don bon bha. Bon bha kiba yarap ya kiba duk ya kiba so. Bon bha kiba yarap bat kiba isnay ya kito kiba shem janja. Henry ko makali o Pope Francis agawin ka sni haga nomba haga Vatican Square katnongot kibayarap ya kibaduk barong yarap tilun bamar lerap ya baduk ngar lerap ya baduk ngar lerap baduk lerap tilun nang tau po ukaliya katnongot patna kibayarap ya kita kibaduk bapilapet ya kakmat jongki Satang kandiak kikti kiba mi chalo kiba lapek ya kiba duk na ke jingarap jongi
ngai ke phishim ini agoi banera phishim ini ki khon jong ki biole school shim ini tan khindia no bon kera ki ai donation bon kera ki ai lemba ki sing ki ai o kadar banai lam ki henry ki ba ai dalatin ban pek ki beduk tan khindia no ban gerap dalatin tan khindia no upo Francis ukali sa jingkali ka banai kan nungut na pedeng jong ki ba ki ba kedup ya kita ki beduk ki ba kedup ya ki beduk ki ba smolam ya ki beduk ya ki konswet ki ranli ki juki ki sem shilian ki kop shilian kan nungut na pedeng jong ki ba shekhan bat ki kti don stand way arteli mdon sure namar beton pun na pedeng jongi lu khar krong ni ai pisat na yim jule kita are yo long krong ni ai tang ma phaka khamat kha setai namar be isi bajau mut isi bajong sane yong setai jusu ai ta ai tam kita are yo to breu betu kata kali kejisian jong Pope Francis menerisni Ujisu kwa banom biang yaki daga na penkot no artat hani. Bagi artliki ne ki hukum la seng nom rim yaki jingi blei ke jogi. Alor ki ne ki artliki hukum la seng nom rim yaki jing mani blei ke jogi. Ban yom trai blei jogi daga dono jogi baro. Mensim jogi baro, jingmo jing perkat jogi baro, kebor jogi baro, bat kabar bat, ban I yaki para marjan, kom yalati, enero yau Jesus Christ. Ini pusat kelia. Ini bat syak bagan sukut no, lagi Jingiathuh Khana jonga, enraya kuat ya pi ban puson. Ban puson kapret ke kemat joki keli berdi nala joble kamar tati wait by way nani nala joble den mar bani joble rungi don hangi den rem jisu ang kapat biang tapan joble ka hukum ka bahar ban jo para marjan bomelati hatu kani ka hukum ka don api kanusin pila le yaki toki beton kam yaki jingarap jongki ne hadu mental pishong hanir pisngomo namar bapim syamera yakatu betkar ka bashong polis bazar ka badoni we kon batya we kon bagatum matapan bisana pi bapikran ai pia da kaya piom ka karya pia da kaya piom banai kali ko we habai sa spa ki we pat ki sawan pa bapim yo I jing don kam jogi ayat di kejua kanusin bawa people lepa haki lepa kombo on the gospel jong Matius keledong kawa arpusan hak palai pusan katusin ba pile ai wei na ke para berip jona pile yana ay bang nadu kani kasni kam tam kat bakani ka ayom Christmas ke por advent kadawan bawani de shisha ni ya paro ki beton kam ni ke jingi ke jingarap chongi nama ki de ki jisu na ka benta chongi en yaro yo Jesus Christ